Ujone lutua Kaka Acholi ki wuno ku duju ma winyo lebduo. Followers kachil ki lurem ki wedi ko weng ukony kora. Ati marach. Acholi owacho ni le wich weke chama wala ka itie marach. Wach dogi pe wek le wich unegi dok pe to ki le wich. Kakamu di chwal duani wach duani weka ng'at mana kija ma winyo chwiny ukonyi loyo ma ito keni ot unyo loyo ma ito keni kichwe chwiny olo kai sharing kila wori kilu remi ki neighbors ni olo chamo kene inoni gonye dok wai Bible wajo kama leng ni kong chiki bi yapi unyo duong chiki bi yapi so lutwa Kaka Acholi wuno ko duju ma winyo lebluo alego wuni ukonya ati marach ni chake waicha ngwen ma okarni ni watin yweyo peke chim ti constant mien lutino ni ti goyo chim ke Uganda kuja yweyo pe tiga miero muoda tiga miero monya man pi loka school fees ti marach moi kuma kumbedi wiya pe tika tam maber abiako ni charo neno ni aria dek pe utika nena YouTube pe utika nena i TikTok unyocha gwake social media app mukene tam mukero wila choko tam ukero wiu min wugo tam udiyo tuon cho mape wache mani loka school fees chani mier chero kuida chani mier chero school chani moni bene kany wacho ni banyene moni metam mukaro ni udong balance moni wadi mier cher gankwan ati marach so won followers mamega lurema wadi kachie loko duju ki joma mara ma winyo chunye upori koma lutwa upori koma agulu pi udiyo tachoko udiyako iwangi ka uno tie uno akwanyo ula ling abiako ni wayam uchak following an futin na ye nywe wange ye achwalo doga piloka school fees udia tutwal so in la rema mo nyo followers sa nyo wata mo matwero pori koma kit ki chumuni mo manok kit chi chumuni mo manok nyo chiling mo manok ukonya lutwa udiako iwangi ba so ang'eyo ni atiki lurem atiki followers so lurem ki followers unyut be pa lurem bora kija umak wi koma iwuno ko duju kacha gwak mo en kin luremani ma chwero chunye timakija kony kwara upori koma lutwa upori koma kakana umuol koma kibon ati marach udiako kwiji wayweyo miero ng'aya yweyo kikome apeke kede ni chake weche ang'wen chim constant kaja so lutwa ukony kora kidong ko won duju ma otika winyo pe ulako duk me nyero pe dok ulako duk me goga udiyao be loyo ka waju doga botun loyo ma to laling so ng'at mo keken ma winyo chwiny ikin lurema followers kachil ki wuno ko duju ma mara dok maro program ma mega nyo kira loko kere ki won nyo kira entertaining won kare duju so kai winyo chwiny dony bora i inbox unyo ikupe kere nama WhatsApp ma mega ang'eyo nama WhatsApp ma mega tie mapol botu iken piny kenyu so ukonya upori koma umuol koma kibon afoyo ruot luba ugwoku doko metu gum